kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncang. Mangga dedang kepada ngampura. Sing nyandang ben matur. Mengane rumah sengon lah. Aku bener bapo bintang demit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajaan, nunas titog lah. Inya tirten ya. Ya, ya. Punika sane ngawin ang melarti yang mang dun ngawin. Hello, walau deko ja sebagai gen-gen ja deko ja saru-saru. Biasanya lagi nih ngehorde asal badan nak maru-maru pengantenan pasti selalu bahagia, pasti selalu mesra. Apa buennya di saat malam-malam pertamaan itu bedemen hati benah nih raga pedas kene dari pengantin, jangankan bahagia malamnya aja malam kelabu. Apa pun di orang nih walau madan gen dari pengantin baru, walau madan gen dari rabi airado ngajak angta ide wagong gede mau kolam mau dewa ratu nunas hijau maran-marannya bener ratu dewa ratu mecelap dia bareng ke gedongan walau bekat di gedongan ya kalau mah pemarap ke tembok ke kene mengiringan irago kalau mah mesti dengkaya senada dong dia kedo-kedo bo, glebak, ibu kati, budi tune kan bas ngenasana kedo kena. Basa sair ago kedo apelot ban. Bedak itu apen kuda pegeken masih sing mana apa kedo kena. Ya kalen bas nih. Ada yang di luar ngale angin kedo kena. Ya nih bapak tawang kalian rasanya nyak ises rasanya di diana di tengah. Bedak itu. Apa? Belum 5 menit marah kalian berduduk aja deh colek kita abeh udah banyak ketara tak sama colek bukan di gedongan meplak kasing banding dia tak usah lah ya saya sudah biasa tidur sendiri yani beban tawang pelung matanin lagi kesin bangun bang pujuru tayen dalam mas raga bukadong dadi rabi kudiang jawat gele jawat melak jani ya sing bang ben manis sing bang amri kita beli agat sing cungune kena yang cungune kena domba ya cungun nana kecaplok. Weh! Nyen orang ayo nanangen. Sing dia nyaluh gitu ngeraos marap kapen nganak gue. Sajo neto colak mau colek. Yu aji nih yu sih kedo nake nangil kadet yang ada dua gong gede mana. Suruh ngereng mereka. Apa kalian main? Tunggu diang tadi dewek ayune tanruh buen marap kapen yang dewek ajine nih. Rasa susingitan dewek ajine tangkil mai kepuri nih. Sing ado nyen panyak nawang, sing ado nyen di petak danu lakar nawang, unuk pejalan ajine nih. Dan wentan nyingat. Sing ado anak nawang kene. Menapi wentan penting sanembe aja ngawon di tiang mriki. Ora suku tanpa wali duko di depan aja di tamangan janini njien dane mawina Napi mawina sureh presido lantos dewek ajine nyangkepan dewek ayune
sarang linggih hidup agung gede pinako murdaning jaga ke dini di kauripane nyin sing liang nyin sing demening pianak nih negakin kursi mas dini di puri pinako dang pati pinako ardonaris warini Neda kayu naji. demen dong udiang sing demen kewalo kene ning di subane aja kecunduk ngajak dewek ayune rasa subuh melenan san semitan ayune yuk Melenan sapu napi je. ne ayu dadi seming lete gadi men nene ayu nak subeng idam ayu subeng idam yuk Idam. Beleng kone. Marot yang seming kada naji ulian idam. Kana seming ulian makadam. Megai sing megadang gengget. Makadam cari megai. Kadang ngoyong. Apa semua? Yo. Nyene deng ayu semito buka kedo. Asal ada anak di pantenan, sina subuh megai. Duga sajina mara panten ning. Pangpat, ya tuh panglima nyen presiden nyen aji ning. Patong aja dia ngajak aji. Sing ugung-ugung munyi saling ngekedot oleh ke cara tayan. Dan aji percaya. Aji sing percaya yen kene paunukan ayune, yen kene atur ayune marap kape ning dewek aji. Percaya. Sing percaya aji. Nek reksore. Weh. Nang udiang aji oren ayu mreksa ke gitu. Sajo nedo. Bang percaya aji ken duwe aji nusukna. Ngono kedo-kedo apa semua. Ngombe. Yen gitu sing diloh perawan yen kene no. Perawan ting-ting. Ye. Dah kadena tiang suka ji. Dah kadena tiang demen mare tiang nadi rabi ji. Jakti je. Bunga hugo dan tiangnya mewah makanan tiang wala ji. Batin saya tersiksa ji. Tidak dua gong gede rasa nenge-nenge kayu nekel ngangon tiang soma, kalau ngangon tiang rabi. Begini kita tiang ayah masih stand ketampen. Apa mentongoseng tiang dini, apa menkaliasen tiang dini. Tiang kal mulai ngejenge. Ada nang aji ayen tiang di garang kepatian. Apen pudian tiang apen kengkenan tiang. Dini tiang ngoyong dipuri dan dirabi tiang sing tayan ada ngajak tiang. Yen buat tiang mulai ke garang kepatian. Si aji ajak tiang itu. Woi! Tuh dia aji ajak mengedekan semua. Nih, aji pinako guru rupakan ayune. Tuh dia ngaros gitu. Pedawang. Guru ada dapat. Woi! Saja pengang sakit. Wah. Ajak dia. Ajak ya. Itu. Aja ayo ngudiang. Ajak dia. Oh. Artena ada aja tiang metimang wirasa, ada nekal petanto dan tiang kengkian sakit atau luung kena tiang ada haji. Ale gae, amunnya tegede haji, dari tepung tiang. Sajo, ye, rasa tan wentan gunane tiang dari rabi dikiring puri, ada nang buat tiang cerai bandingin tiang kene ji, apa mentongos tiang dini mana? Kamu mulai lagi nggak? Bang kamu mulai nggak? Nang ada dan malu. Yen kene tepukan ayu wicara ni keresapan aja. Tunggu diang tadi dewe ayu ni bah bangun. Becak sepan lakar nage mewalik kemu ke karang kepatikan. Mirip ayu subeng sapiu. Duga sayu ni nulake. Duga sayu ni nubajang. Aji kaden iwakan pengajah-ajah marap kapin dewe ayu ni. Aji ngelarang dari madan dharma wecini. Dharma ning pengliakan penisian neluhan lanjane. Do janin cepang ring sejero natnya nan ayune. Apa dani abdi yang ayu presido lakar kapini. Mang dane dia agung gede presiden terenase sarang di tiang. Yi, kentan teh aji mau balas kentan sap ati tiang ken ngelak kebisan kentan. Nggih, nika makin kalurep tiang kalau coba tiang gitu. Ben abisik ning.
Ada pengidian aji marap kape ning dewek ayune. Ngapain? Kena nyen ban penangkan bayone ben manipuan. Pet lantas kutang ayu di dipuri. Bang ada kedo ben manipuan. Gitu kengkene. Mekejang, kajang kesugihan dini dipuri. Abang kemu kekarang kepatihane. Kesugihannya. Bener. Woi. Dia sih mau kentoy ini. Ah jadi kene naji. Dia kan dia mau janji nge, tapi mau nang kenten. Tuan tialuh muani nung hidup. Oh, ida dua gong gede kari nyeneng. Pengabe para kanaknya. Ben bidan dia tonyanya bangkel. Tenang kan naji. Do mara batak kesugihan. Bet kepadang kekini kate kelaput di atas. Mula ditu di kara kepatian. Nyak kali pantek nih. Buat perkara kepatian. Nang udia mula padang kamu kekarang kepatihan. Wah, ini tua sinawang badak cepuak katanya gitu. Gitu artinya cara rawas aja jakal kedas nanti ya. Tinggal ngantos ngen aja itu. Ji. Udah tiang orang nundungin ji. Ada nak nawar agak meremogong gede kayaknya nang masalah berat sana. Ada yang pengabih nawang untuk berjalan aja nih. Nawang jo monto malu manit lo ya mulai. In begitu kalian aja malu nih. Kalian aja. Ada apa nih? Ji. Bang ada beli yang maku. Gile dong laki, gile dong. Buntel. Enggak ada nak teke. Mulai lu. Jangan ya. Nang melang cingaken. Tapi ya. 200 rupiah rumah anak tua gede pipes. Beli yang ngaji apa nih di 100 rupiah? Satu saniki. Aduh ji, betawa aja tiang semegaya-gaya jam menalen tiang pipes man. Ini agat man nyiliksek marah disarin Banten nih. Ngelape satu, dan nasi beli ya. Apa membeli aja di 100 rupiah? Tapi nunggu pada sa. Kene krisis kumi beli nasi murah kan itu aja. Ngelape satu, kawan nama aku beli. Angon nganjal cadek ya. Pilih nak beli mako ya pang muda kalau pang hangat. Mako apa beli aja nih? Berdua sih kena ban milih nako. Mako apa beli aja? Ale mako ane gadeng gelas. Gadeng gelas kayak gini. Udang badeng sing dari pulas. Ini? Muka ngwa lu monto. Amani apa aja bang. Sedikit tidaknya harus ingat kena tua sing tadi marengan tengsap sing kena tua sing jaban liu wes 100 ngelas 100 pak bekenal sana adene bang P 100 orang nyoba kesaktian mudah-mudahan bisa ya. Ayu tumung, angalan dike. Yak sana kumijile kaya mangki.
tumbung lulutuan. Oliwat kanyo tiluk. Apa nyuang lara kena? Oluk panesian ranggan. Wangking wong biparaya lumapa. Ada wadanin kedatuan. Ikan nengung. Biparaya katamu. Oli jeng nara nata putra lorotuan. Maka raja putra pokit. Ayo kita duduk variat. Dan pariwang nirak-nirak pokit bang. Bangka dua. Ngiring itu duagung lungo mami daro. Singnya pulas ya. Adi jak tumen jani adi jak kalong-kalong bulun gerenge. Ngering bulur kalong. Apa ya? Aku ingin enggak pilih. Oh iya. Masa nopak-opak masih megelut nenenan. Beli kengken jangan megelut. Hah? Jelema mau kapan? Mula wak getap. Kengken. 5 dia. Apa? Badan dingin. Oyang. Oyang. 5 dia. Jir jange tetep. Tekan cang bangun gae. Cang orang cuma buruh nekap jetnya. Ini, Bu. Apa? Ada. Apa? Alengkat caling neta. Jaling apa lengkat? Tawa makin pakan apa kamu terawat cah itu. Tuh kali na cang. Merado. Ini, Bo. Don muani numitin tadi jelema aku dah. Lek. Cang hilang, Cang. Yang saja ada liak. Dong orang gitu. Cang pangedeng no, Bo. Uleng jelek, Cang. Makenah jo pangawang Cang goban liak no. Dong orang. Tahan sing Cang nepukan ni keto-keto. Ulo dasar awak ketat, Cang.